Mopresidente wa maloba Jacob Zuma go bontšha sanyefishwe moko le go tshošwa ke selo go kgopelo ya gagwe kgatlhanong le Mopresidente Cyril Ramaphosa mabapi le bosekiši bja praefete kgatlhanong le Ramaphosa. Jacob Zuma Foundation e re ya go hlotla kgopelo ya tšhoganetšo ya Ramaphosa. President Zuma intends to, in fact, will oppose this irrational interdict. The only challenge now is that President Zuma is trying to find his lawyers. His lawyers are on holiday. We can't get hold of them. I mean, President Ramaphosa had all the time before Christmas to do what he's doing now. Ka dingwaleng tša kgorotsheko magareng ga tše dingwe Ramaphosa o nganga ka la gore Steve karata seo se lekololwago ke lekala la botšhotšhiši bja bosetšhaba goba NPA sa go dumela lefapha le lengwe go sekiša ka mokgwa wa praefete ke sona se le noši go dumelela bosekiši bja praefete gomme seo se swanela ke go lokollwa pele ga tšeo ka moka. Mopresidente o ikeme gape ka la gore mo lebakang le a go Steve karata seo se lokolotšwego kgatlhanong nae go thekga boipiletšo bja Zuma. Mopresidente o boletše gape gore kgopelo ya Zuma ile ya šomišwa bošaedi ka ge a file dingwala tša kgorotsheko letšatši pele ga conference ya bo 55 ya go kgetha boetapele bja mokgatlo wa ANC. Mopresidente o tšwetše pele ka la gore dingwala tšeo di lokolotšwe ka maikemišetšo a go mo thibela gore a se phenkgišane go ba nkgetheng wa bopresidente conferenceng seo e le go ya le ka molawana wa go ipeela ka thoko wa mokgatlo. Ka go le lengwe NPA e netefaditše gore Steve karata seo e se filego mopresidente wa maloba Jacob Zuma le baemedi ba gagwe ba semolao e be se sa amane felo le Ramaphosa le ge go le bjalo foundation ya Zuma e hlathile seo bjalo ka maaka a matala. We want to put it on record that the NPA lied, the NPA misled the public. The NPA said President Ramaphosa is not mentioned in the docket when he is mentioned. So that so-called clarification that they issued, it's actually not worth even the paper it's written on. Ge le setsebi sa molao o bolela gore baemedi ba Zuma ba dira seo go eta Mopresidente Ramaphosa pele go tša semolao. Zuma ga bjale o lebagana le molato wa bomenetša le ba bangwe ka yena kgorotsheko kgolo ya Pietermaritzburg. Strategy to stay out of jail on the medical parole aspect. There's 2, a political strategy insofar as just his political ambitions are concerned. And 3, there's a strategy relating to his corruption trial. So I think what his lawyers are doing is essentially bringing legal proceedings to give effect to, Mr. Zuma's goals in respect of each of those 3 legs. Kantoro ya Mopresidente e re ka sentše maikutlo tabeng ye ka se sebaka.